Andrea Lorige, najgore od svega, Le Peor de Todos, je priča o napuštenom, ucveljenom mladiću. Ostavila ga je devojka sa kojom se dugo zabavljao i kroz tok njegovih misli pratimo njegov imaginaran razgovor sa njom u kome evocira sve dobre trenutke koje su proveli zajedno. Na prvi pogled tužna priča, a zapravo tužno-komični igrokaz koji nas vodi kroz savremenu, ali i drevnu Španiju, sa morem detalja iz umetnosti, filma, svakodnevnog života, ali i sa porodičnim pričama koje su se odigravale u vreme španskog građanskog rata. Iako ova knjiga možda izgleda neozbiljno, čitajući je shvatamo da stvar stoji daleko drugačije. Gotovo da u njoj ima filozofije i to one primenljive. Za kraj, jedan odlomak. Pretpostavljam da u ovom životu svako mora nešto da radi, a ukoliko ti se to nešto ne dopada, pa utoliko bolje, jer zaslužuješ nebo ili bar pravo da deliš savete. Mislim na to, ako se pomiriš sa sudbinom i neznatno otrpiš, možeš da kažeš, gledaj, ja isto tako radim mnogo toga što ne volim. Ali ako se ispostavi da nisi vičan u obavljanju onoga što ti se ne dopada, onda si izgubljen i ostaje ti samo da sedneš i čekaš da ono malo lepog što ti se desilo u životu nestane.